Angwe na kuthocha tutwaisi unenania witu kiokoni cha umundi na indi twateni nthini wa Facebook ni Mutongoi TV na tumeoni waku kana ikulo yaku wau na tuendea na unenania na mwene witu Reverend Daniel KAVEVA ulo kwitho itwelesya maundu kibathukania nunde kanisa toni wambise kumile wasya iwindani kwina Maumu Ma Mikalile ndi nenda muthocha atukethie nikenda twambise unenania witu kiokoni cha umundi. Msesi wa Mutongoi TV nienda ukukethia ndayani ya mwe Yesu Kristo. Nina wekwatio kana mweni wakwa mchanesa na ngo ya kuyino tanu na niwe yombanetie nikana tuendanie pamutwe naku. Asante. Na indi twabise by the way indi ando ingi yo memita huduma day. Na ni utamaduni. Ni dhiti hata bwanesa kana ni twaisie to niwise yatumbithiwe katibani. And then bando masya tondo nganyanu usomi ile tuisoma. Ni enethi matena umanyi wako bathukania muthenya kana. Niwisi undumwe faith wa ilomana. Katiba kaitu ni kanene. Na kase obiwe metuki. Na mase obiwe ma implement metuki. Matezi sheria the aibwa musumeno. Itilambe netina. Whether mese obit in fact yala mese obia siamone maminete. Na make cover na make round. Na mayai na issues munona mithenela ya sherehe. Na mayai tikila mwananchi asome. Undu wa mina onene. Aindi mama niye community ya kwa kila na aminenga nocho. Na niwe sindukone amata medhi ya community maimenenga ndaya. Medhi ya mayasi ya india sio. Ko no mama some na mata some te ona mo. Nika na matu ibela kielo kila kinene icho. Na niwe sipe kalite binda yasa ukethia ai Kenya ndisi sherehe siayo. Nundu yuta muthenola tu sherekea hiyo. Niwe si ya imoide. Imoide. Na yo kawethia be andu mamena moina kimena kinene. Mana anga kindu chonthe kitani gwa mwe. Na wasise withia currency situ siene sie kitwa musumbi wa mbe. Jomo Kenyatta. Lakini babi kapana. Sia betango bisa piu. Na sienda umina kila kindu chonthe. Kuyandu mo kama approach ya document sie bata muno. Na binda yemo ndine na ishe kana katiba ti newspaper. Kana Daily Nation. Ila tusoma na tuamina usoma tuyechetheka. Ko yu uduma day pa imundu kumana kana yego. Nuisi itwa nundu mameti yo tamaduni ni kana maminenesa mati mametiwa. Kana kila cha ile konde situ cheta wamwe. Kiibo. Na cha na ngwa piu. In fact na revive woyu. Pepi ndakutana ya sherehe na panini. Nundu maimana amina nayo. Ko kima chandu gitu na kumeka na yogethi ono manyima yo kwata. Nundu mani wuma na wale keliandu katiba nesa. Waiweka civic education. Na wama manesia action. Na pe andu wama mataka soma ona matari kaba. Ugethi ayuwe faith na uwe wezi kwekendu kineta woduma. Kwanza ona we anageti yodhulumuka azenga mono egwe kwezikoko. Aimanda nayo. Nundu we pala watililwe. Nobo. Na ekalilwe ilio. Iso tiongwasya kana nundu wandu kwethi amena interest sionthini wa katiba. Katiba kaitu kayaisa implementwa. Kakethi yake ani kontho kethi ya kila mwananchi wa mani. Yes. Ni mubea. Na indi tuyuma pau na by the way yeye ilo celebrate wata anu mana celebrate utamaduni hata. You know see actually maneka lile msiko in the real sense. Na ndio na mai moza kalembe mai kwema. Nundu pai formula. Ile to no celebrate. Na yeye ndio utamaduni daidi itwe. Isu kweta huduma yu. You know see tunaileva tunaendea people's park. Tukethia na kacha yitu tamukamba ika expressiwa. Ona maleu yetu obo makikamba muno ni kacha na ni potwa ile kwithia ati lakini ndu sipa imundu nesi kindu kiukini chao mama nesi no mutheno use obiwe na serikali yatangasa in fact majority mana kwatiwe in surprise maina mana kana kwesi kukonye muthenoso inendo wasise nesa miaka ya 5 mibituku kwithitwe muthenya wa matuku 10 Oktoba celebratewa na indi tuyumabu nzai kathie muno
Igwaje na muka na ina muka na ya tawache na chombo cheiwo pau na man na gwa agibet chevema na manani kwaendwa gila mundu wese language ya kwake musi na ina yo mesia nesa na gwa ne watia tikiti wa mwetu university bano na tuithi na kenda tikaisunu do masala make mabitene na ne wale tia tikiti wake na sio kainge na tala ni lwa sie na ndia igwa tala ni lwa wenge ne wete leu na ituma ndia sabune ne gwa na tala ni lwa na kulia yi na zindu si ya si bai kwani si ba ne ya ndi shonge anamba ai hake bedi jama na icha pass information isi tuona ni edhi idino to kwa mananza kwa imagine mwananchi ula wa kawaida palapa piketwe juu nundo sio mvuko na already menese interview ndena mbese ido wasindu siba iso aya wazi dukani weze ya jao mutu wesi lingi maana ile etuko nembeza siana etuko yela ya muno ya kibalua weze ya mundu sio eba 250 na eba 250 na gwo mutu ni around 180 ni wese bati ya lambeza siana hata 70 imbo kani kuyana nibe kuuma kaute nibe kuma tumaya ndizika na mayane maola na gwa mauta tunei wa mwati qualified make yo dhimwa na tima nati yameba nundu kila kindu cho ndeke tuikie chomo wanachaza hewa ko ndiaku ya nyene namba ukomana na umu kwacha niende tetene na ndisi netelilwe kwacha nike nikanake liko kidi ya fresh ndiko lewa zini withi nene wu na you can imagine to say to ya mukata atumia me amuka makaina inondo actually mundu ume ni one breadwinner by all means dio mochama telemia pai mundu ume itelemia nomba na keziepo no tumwe amuka nundu already mundu ume ni waile kuete mukate wake la muthana na kila jazz na sia na ziunuru na manakanae mikuba ni alika kula ne na ndina defense ni thiende na mbesa ni na sio musio no wiwe na ngaili umela ni muthi mamba usengai yo mwende musi o kaili ata waguona kukaendu ni yetatu faith au mando ya mama ya mejitire ko bandu ayitila mindo ngingo iko maisha emo muno nundu wekuni wa kila kindu chombe either nomba no yetele kuwa we ko town na no wiye na no nye ko live value ni muno nundu munao unethe iwe mwingi muno na ndo ala na mama na nthini wa serikali maina careful ona banini na mwananchi wa ekatune na eguo nundu ijitina thinamo actually we are forgiven them tumewasamea na tumeanza kuwasahau nundu panabikie bandu wethe ya faith ne boya umeasuma nundu mutheno no mwendiagwa mutu eka kindu kila kingi wambatit na kita kuigwa ikwi molio wa mutu andu meenda osama na ne anamia kesio ndinyi ndiao na kila noni ya Kenya lakini babika bandu wethe ya pe andu matesi mana ile mbesa mbingi mono nundu mbesa ila mana kuye ni mbinge pyu na mbesa isus mathina sio ka individual na ndisika na waisoma na faith mbesa ila ibikia mwana inji ti isus ya omeasua nene ni la sia alimo andu ala mabuko mao kuloko andu asini mama bikia uchumi economy kadhean kutwe lakini mbesa sia mundu muthi aiyangi naka yaimo mwingo na ndisi magwa makaina sio na no mona ando maigwa makatia lakini mundu ayoya yiri katilion ayoya wewe ya aje yokaendi kwambia kuya makabuli ngise na wewe ka story gawe madho wa makabuli ba mindoni ba dhule baba baby nda makabuli mai manavo yani kula kuthika wana mundu enda kwa kabuli ene tomo gina ya oku na niwe sini abomination kuikumya mundu akwi kikithi yotondu no utamaduni yo bitikila nesa kana ni abomination lakini andu asumetho mo maisha ije kindu kingi na actually Biblia ya sia pemba ya sia nenga na nisio nenga then Wandimo chapter 30
na sisia muthui na nona muthui mundu muthuku utona anja na nicho kuona mana atumiye mbesa na makoba mbesa ingi makoba sioka mayeki ya mswini sio na maiti ya nzi ziliundo zili mpaka mwananchi liula wa kawaida kamutu uyambata niwe sino twaje sukali mundu anusa aje kwa harakizarizi yake lakini ilapo kamutu nabo kambemba nenge mwana omwambiye mone mana isa kanisa ni mana uya atulisio kanisa makaya after service nikana wethe bayimundu wekalate lakini yambiye ikolomeka me amusele ka imagine mbemba zizuru be wa leula ute wa lasima nundu musele wisa kwa harakizarizi yako musele wisa wenda lakini issue ya mtu ni factor imu ya value wa mu Afrika na mostly mukenya ko uthayo la twikalete nthayo na binya na nthayo te laisi na ndwe na ti atendwe na source mbise itukwite atwe na munyao na mwatongo yala manaibo thini wa 10 years in fact 5 years yeo lakini wana miaka eno ngia etano enokia ina palani liochumi wa Kenya na muthanomwe peke betine batacho muno kitawa Alice Waome cha vesi munene wa nthino cha mwe we mu maitha we economy ya nthi yitu na umunde we watume watu kila kindu ichomo muno na twi mundu ithito kwatake whatever we are saying kila tu experience humanity na bad leadership nundu moya isi maisha mabaya siasa mbaya ama siasa mbaya maisha mabaya nundu siasa siethe na ndo athuku moye to corrupt lakini tethe na pesa kwa mashinani sasa siasa kutu kule kwaza kana corruption ya the yangi jako kunduke the mbesa ni mbinge nengi mutumia ndabikie bantu wethe ya undu musemu kuwe kamweli tukakwa twamukania kwa chaka mweso kuwa na kaungama kambi atenda na ngali sembete muno rwesinye nienda mbe nundu ndienda usemba na nila niende tethe nitaba niende tetene nenda idhi nina 1 hour nibo nikana withie nindo in case nizila banzi yani ngakomana na asikali kana ngakomana na thina ndo etengali nindo na kwithia na time cia kwika mathina asu ngami na ndithi na yukanzi cia kona titanga nundu kambiye bye bye nikanzi cia kona ndo niendete kama mundu no tona uthi kaunga makanzi etie na egwa nthoni na kioka ba na kanengaliana duwe sibe bantu mutumio obika ukethie na esukuwe nitamomendo muno be wa lange nundu esukuwe make mayethia na demand nikila wa munenga ko bibinda ya moini we simbeza isio ka mwana nchini ukethia mwana nchini tena thina ne corruption die ya kuthio bingi ya mbesa bana nundu umeame bingi ya mbesa makavo wa ukewa mundu athoie beach Mombasa yombe withi nombezu ni yangamya mbese isu siyoka kula tuyi na tuyi zaidi ya shiko niyo ngwenda kwasia kwa mwenenzi tukitete kwiki ngai kana ngai no tethia musundo laibo nundu the economy actually nitutona ole ya kuiwondo measia lakini mana ndiye mazia in the treasury covers there was nothing nundu mbezile ina tietu sietwe kai na 93 million 93 million kwanza na itu tutumia trillion nienda wike hesabu yu maiwe yetu umeasiata metu ya ni kuthuku twiyumba nisie mawumu mana nundu kukesa kololo na maisho kaingi maitwe na nino na wiyela musindi oneti atabanya ba million state house ana meye poja ina matabia mathina nundu no kwekia athembie thia makathi na maiteria wewo thiyitwe kololoa na yono isinayo ndile na musindi okite Jehova Biblia ya Asia kana ndhiswe kathimwa it shall prosper ko yithitike kana ngai witu niwo mwobosia witu na nundu ne wambatisho ikanisa alilicha wethe ane apota state house wani ukulia faith we pastor indi aiwetwa state house andwala manone ka second auntie yani ukethe aimo metumba tita mendhini wa program ya ndhino nanu meta watabani na kuni manako netu kiko imagine tuyiwai mbani pingwesa asia nonduna ne ibinga sa asia nonduna na soko oyekwa othukume nundu wendo generate ya mindo duni generate ya covid na ikanisa mundu athiungama ainena na wasia munene atesinga ini wethukiasia ona ake atothia kaende yo nwezi mundu umanezie kwa sia kienda aende akiendea aende akiendanga akiendanga endange
nundu yimwana osini watumie muno atu yatabania kila kiutuma matabinga makanisa nundu itomozo meenda mbesa na ilungushie 10 na nzembo factor ya kanisa tisi ndu isu isu ni part ya sacrament ila shikawa ndini we kanisa na ila required na written in the Bible nundu iditi yenda atu idioka lakini atu yapata yani tia dhini muno nicho kitumito yeko ayena azio kaingia na azio kaingia ayino wa mwi ndo atuma kwanza kukutuma kula atumie kwa atumie mbe wajathe ni kulie ndo kuwa pastor Ndokas aiwetwa bishop Ndokas Paumi ndone ba state house na muka wa deputy na yiwe beke betikingi gito wa recho kiubo yake kaboya na idiomo balawe ewato. That is the question. Nundu ndeto duisi winena ndeto ambao sijana yike side ukuzie kasyoka tukaguzie wata nundu neza ukugeuka na mwana oziwe no watatie nundu watu bingie ndungu where they are 2020 from March nitaidite ya COVID lakini yayo ndini wa protocols na mitalatala ya kusie ya kumyaika kwa corona nenda kwa tu ego kotio nesi yiyi lakini nenda ukukulia kuli idine to wete kewo tekawa indo ingite na tho ili au mani mikola nundu nisenga ndinda kitale na ndiye to nizo weza mogad nithi mayan temperature maligit na tho igwengilitana yi ndiye kalanga ne wa izo amitungi wekebau kimugethi ageba kanisa cha udhamba moko sanitize ndiye kalanga ne wa sanitizer na naona wezi 3/4 yake ndo jiketo sanitizer gena alcohol ya udhambuka moko twadho egyo tweteweka lobo kanisa keka la yabu keva sanitizer 3/4 na kwa ni alcohol na nienda uyukulia ndo ala nengi kwena nyusa waneneka au sanitize moko na wa sanitize ya moko wa germs sisi nini to virus to corona germs yo alcohol yo wa okay ni one of the components like say was ya sanitizer but ni wisivata wayo usembia ili keku mianane ya moko maitu amoko komema imama ingi betata sime ulikilami ndo amana kana kumia likela jiba ukeza ububu wa maimala meku kwaku ibo lakini ibitila sindu isu ibitila sanitizer ila we friend yakati kadhoche ila we ate ne we ko dhoche kote ikoneza nengi ko be kala tu site imu tu kala site imu ati we geradi ko ye kalengale kwe na gubosia mwakiwe waku ni obosia wakana yiwe nenda ukokoli yayi ila we wa muteno othio kiwe kila chiongela waboni chao ndina watia muti wa kunywa ni kana uite wo mona we naguo no yiwe no othio kiwe kuthio gwe gata ni kwikio kinthini nundu wekio kinthini wanywa walika mwene utembea mituki ko unu utembea chao ndawela wanyu so you nayo nene na ndia chikana twa uthiwie sinu bingi na twekondo kweka wa na twa keep distance lakini wethe pe mundu kwigwa kanisa tita wa ilo bingwa yue argument ya kwa yesimbo ndio akiyosimondo lakini yune ndawe tondo ngayula ti uboya utona utwete mbemba na mutu na mbuye kaua sindu situ ikathea nundu ngaya maulikila ni kumu muno biora wa kulia pe bandu wasya yulwa ibinda ya utongo imuna kwa ina corruption lakini mbesa isi abika kundi kuimwenende na wasya corruption ila iko ndu manosie mali asilikale ni kwasya kana corruption ni ziona ni nthuku na ni kwasya kana corruption yetu igite bala tu oyuyu maisha metu ezile kulia somo so technical pai corruption zio in any way nundu onebinda ya mwi corruption yende ni wewa undu maisha momete ni matona ukoloela nundu bikiwe silingi 10 lakini ule ibanu silingi isu 10 iye bawani mwananchi wa kawaida nundu siamina utumewa ukaenda ukethia VAT yuma kena nundu nomba koti lwe koti nthini wa kila kindu chonze na nthini wa Christian ethics twasi hapa yusio munini no thoku munini tu imbalance au ethia kindu ni kithuku ethia corruption ni thuku na Biblia ya asia ibaki
nithi kia mundu mbindu metho ukethia ndatona kuona na ndatona usilaguo na ndatona kwikondu wailite kuni ngwenda kwasia thini wa Christianity ithiti ya ethia kindu ikithuku ni kithuku yana yelwa jao waliana ndutona ukijustify ko corruption ni shina ya mathina onthe kana ni mwi wa mathina onthe ala twinamo nundu yu ka corruption ya ukethia nthi kwi mbesa andu ala moyite na ya na ikatwa kula kwi mwananchi na yiku koso undu siailete nundu in fact ona Biblia yemetho theasia ethia ndu utethia we ona ko yandu kekiata ndukaye kumbeza sionthe ila twailo koma nacio ni ila tunwe tondu wa mukie kwa chaten na wa mukawatia family na wati ona masilia mundizikana no mathambisie na ethia no thambisie we yo ithambasio yombaso nundu pe mwe awa wiani na pe masala wa ilo bikachauna wiani ka imagine mundu ngeilio bandu ndo you omana na mundu su aise obya mbesa within seconds gujithia kwa muthenya ni wasa obya million na yo million faith yote ongenga ndo amiona yombene ona kwa ni na sio mione ndi ni muku lakini weka mundu ke mpesa ukethia mundu tomona ataliwa account yitu nde uweta yani ena properties worth 88 million na mundu usio na ndana thukoma mwaka miaka eli within 1 year mbesa enia wethia wisengai inde kugo wekie ngayeta nundu akomo memo komalelu mona ambesa na asio na ngata wethia no and corruption no ilikile yambe uchunguza yombeza in generality we arakuwe weona tasia nata koni yongwazi ya corruption whether yekunzi kana yikuya yolo kana ye America kana ye India kana ye balaji corruption ne thuku ne ya nanga economy yanthi ukethia ni yathe yanthi muno yes na tuwe bundi ukulia ataba ningi nimekwasia kana andu matethesie alame na thina muno wanza na alame na thina wa kiu na makasia ona wona abe ataba nema kanisa wa Catholic kwiyo ni mumisone ni tosu na masi ona ethana utonya kutethesia ciana gusoma no utonya kuitethesia kanisa wosete initiative yeba wise kwithe imatethesia andu maina umia ala menyu mwonamo ona ndukesio thiku yanza muno ala mwena mubukanisani mwimatethia atakenda withie nita mokilanga bai mundu tinesia yoti we thayo ninza very good nenda kukulia taidi waumia ndukanda byo bo nkata preachers mundu ina mikola yibanza kutabanyikila yesili na umeazuni mikola muno waumia tithe waumia 10% ya ukwati wako na wasi wakawaumia nthembo muthenya mwe ni wakulie pastor we yuna mwikata te kanisa na wala me qualify no ti pastor weka nicho Biblia kwazia eteikilungu cha 10 nyumbani yako nikana bethele wiki tata muyani waisa osa ibinda nikakulio kanini kana nini nene kilango enda aweta yue wagulia pastor abia aba sio mve ilungu zie 10 sithi ya sio kana Biblia ya siata yolo wasio isina nenga kilungu cha 10 na nane na nthembo nthembo siana ndiwa sina haki ya kunengwa thini wa kithembe nikana sika thini nundu taithi wa mina umetala taithi wa ile kumienge ukasia no yethi kwa ndiwa na yethi kwa siana ila kwa ibetila na sio ndiwa na siana ndiwa na yethi kwa andu ala meothina isini umia ola umawa thini we kanisa andu asu lakini na kiyo ndiwa imwe ni betugete kwethe aziendiwa ni joba olowesio mangende ame amwita ndiwa na 40 years ndiwa yambe ya qualify zina 60 years ni ya mundu muka nundu ino engi no utwawa neka mesha musiwayo kupe qualification ila ikanisa mwekalanzi mu qualify ya mukasya mundu uyu musenda ne mutia ken mundu uyu ni mwene kaneketa ustwangu ku bring sindu nikana ithengeane yi mundu sinu ku qualify zini we kanisa anengwe part ya tithe nikana mutethi ethia ikana njia na nika fees
kailite kusangiwa ni kanisa nundu ni mwana we kanisa ndaile kala nyumba na pastor kiliko chake utasuani au bo wake somo ete ele kanisa wake ukamiliki wa nandu irretrate na ndakatambia mutheno nomwe nundu ndai ya kisomo mbe missionaries ila siokie kwite ndawa ikwite kisomo ilonji otumanu siokie kwite onaika kualiu ebindane nundu wa ndwala matena king kwa kanisa wina responsibility nene na kita taithi na kita nthembo nundu ni musione kata sia ile kala itatedia mu sia ile kala pastor weka lakini kila kilungushie kumicheumwa in my church ni thea nisi pape nduwa lebo ni thea nisi pape kana katoma thea katena kin ni thea nisi pape kibetikito no mabaya kikoka kikambia pastor ndina jao dina mutu mutheno muna thoke weka na kanini muno na koka kambithia ni ngaleni kambia pastor twina ya na mamu nwendie weane na ndane sakuka na tuiwe nza muno wonsa na ile yakana kabwacho nithi ni na nthembo na ndena yo ni na tek thayu ni wa mwana weba usu na kila chatu makana kaka ni na ikakeletu ko kapala pe pastor nundu pala pe pastor pe mugo wa mwana weba usu na ambia na munenga kila na munengi ningiko iloko ubangoli na munenga ambia ti amba uthi wa mukatete na mana pau pe ambaye wa mukate na ilo bongela kindu kingi nundu probably nimeoya mukate na wiyo payithi abateke nongela ingi ningi tuyone na mawumu ala meko yulu athino twinayo kuku kanisa wa ile thia 100% methomo masalukitye pyu na matumo mampingukite nesa pyu nundu nthi labina ona ila kwikau anu masemba amaendete kanisa ni nthini ko ikanisa kwikala lipinditie usinu tonu munene muno nundu muitona opindia ila nthi yene na kuthina nanu moka nimeuthukume kanisani na nimekumya nthembo makaumya ilungu na wendo aisaumea kana bebata wa utambo ukisia kuoko anu ala mauthina kwa kanisa ina take ya education ya siana ilanja ina take ya liu ula wa ile kuwa na ndo ala matena liu na methomo maile tho masalukiti mbe wanthi ila twinayo nundu ni momone yanthi uthuku okite na mabasta ala mikola bitikile ni metu mikola tinayo mbingi mono etaitwa engai yani nailo drain mundu mungu and sometimes I wonder whether tiende to etune yemwe namo yani mundu ni waendie hospitali sionde na mundu ya hospitali sionde aili kapa yo ofisini kwa pastor aili ya secretary na liwa no waambie kuba yambesa sia nondo napa na wali nundu amandhi totete na alikakula kwa pastor imusisio aimwa nomba kawambe obanda mbeu kwani mbeu ko yupando myaka yanata no wamba obande emwe balawe ya thali nundu mwe Yesu nda mundu waite kindu aimobosia amobosia bukwabu ko metho ma pastor maelezo masalukiti mesiaitie nundu uthi wake umakula kwe ngai na metho make maelo sisi ngai nake namo metho make masiwe ni ngai nake isisia yithi ilo no kwithi lakini ti kuyebu yake mwene throughout uno kani wa ilo likakwa mapasta at this time round onaethi ameti siembesa meti ata mali likanekana kuyandu meo komo na kuyandu mena anza bingi muno na mama the means londe ya utunga kuoko kula kwe mwananchi nundu ni mailo utunga yes na ndukwithi wa mame kwasiona mame onanza mekwendo machethu lakini ndo aweta kana be nanthe no mitengea tuwezi mitengea ndienda autambia na mitengea letela leta na niwezi Paulo ni wakanisi atabanya wa muthembosu aisi nda twiki ya Mungu onomo muiyo onakauya ye aki yake kosa kula mai niwezi ni aki yake kunengwa na ni kanisa lakini nda twiki ya Mungu jao muiyo undu wekie ni watuma maema na moko make maema sio atuma ayikata aita aikwata kiru ila hizi ya mutabanyo kuya benete ando no kutuika conman na ituse obya 310 haituse obya 110 aise obya nzia sio ndesi yakosa mbesa mana nesa mundu usindenda onwa enda oya siendo siamborele na hizi ya dhaidhi ala tumanisia
timethia mamukie mbe utene wendwe bagube kwacia KAVEVA no ni mwiti nundu yakinya kabolai iwe bagube kwacu nundu nubikie tene weka program na saa ici tuikono ndu no hie twaile kwithia mutabania erdi kuthukuma na moko make ndaile kutwikia anu muio na ndaile guma kwacia akathiuka amwe wethi amaguite kamubuko makaenda maiboya mindo maiyo mwana KAVEVA ndiboya maiyo ukamwithi asoko ni endete athiukite guo ibeti munenge kindu nene wio mone umane asoko ai nundu ndanane ngombeca ile ikwenda ati umane anu iwe ni ukulie kuli watu aitwa bo wotangio kana ni bo webu na no go Paulo isi amwe metabani nundu wa mabumo na yunisi yunebu ayo muthini nienda wikesa abutwe bana iwe ni ngendete yuwe ni kahametiu na tata anisia ni nago ndio saka mubuko ndipo tela basoko ni titi ndem kwa tindi tona die makwiti alambi na iwe umeme tu ikawaitia makasangi wa makadina ngali no niendete ni titi ndem ngeando ekiandemba ba no WINAKE na ikoma ukete amuno unengenzemba acha wewe ngatabanyo ngayata ethia ni kwatie wewe zuo boya ni ndie ne ethia na kaba ni kwacha ni wrong atabania kuthima ibo ai bure kabisa kithembe oni nebo baumya nthembo ona itwe twachianga nyikiwe imana mundu auka nao kana ruku yangai nao kambe okutebi obotegu na within second yigwitia nthembo no ise hai kana nenge mwana weziwe chesengite no ise yezu anenga ne bawo na mundu wa mailo baduganyata nundu to ithi andu tuitei na ila mutabani moka atabani na itha isokoni undu wasia kote ya kama muthembozu withi ai no kwitha ndena mbesa lakini nina munenga kindu kingi you andu amakama nyata kana mutabani onundu wesi kusilela na kwa mutabani wangaiti useo waje kwa kusilela yue fact neno no kaba yoyo na ndiambe ogwa niwe ndineza okunda kagombe kachiwe no ambao nenga jingunde na ndiye na mutabani omuti tabanyene yake nambe yaba is a very low tone agwiti jei bandu bamba obukuma ethia gigikoka kiuke ni kunde buna jema okapasi ningusayo ningusonga yue mutabani omuti aenda ati tabanyene nake okundwane na yue tabika bandu we ethia ni igwa nino hiye nundu no abika no twatabania toyatia andu maboye aizo kaimakulia na nao musiazi atabani indi nesiwa ba tazi musiwambe yanenu no ndatete manyila no nongelela yutu itwa obo wabo obuzio kana itwa obo wa mabu kwanza ungenesa tazi wakele na musiyezia na mana musene ngukonia tegila tiyuma pawa ya kanyame kwezwingi tetane zia balelo tetane zia watu ikoneka tena mutane tibi kandi wana tangu ya zia natio wese atabania emaisa au maithi yoka kuundwa niti ukethia ni wite ni mubinyi taumala tibi kamusia kato na mwe ajukila mundu eitha yatawanetie kana mboza isu siako nundu tisio tuyendesi siamabu eitho ekane aziotie banze ane kana niyu nundu kapako leo tabanya naku mundu yitwa umabu andu asumethia mabuto na ethia wethia kamuzika ketia redio shilingi 10 no sisi yakuwa mundu kana no sisi yakuwa sikuma sia 10 iwe ni wamwitia na wewe unenga nundu we mutabani na no mpaka akuiwete au nenge wono yetia ndwe mubinyu so iwe faith tabia ya ume kubitila abana kathungi neni mwethwa ona muzithisi zontembo yumeagwa kwa tunene sawa tunene yumeagwa pa kithembe one na nibalanga iwako nya kithembe na kithembe okiloenda nibala winethe waku na kosiwe mutumo tumetwa ni chao ni ngai ni kana audumie na bena kithembe okila kibo cha ile 10 wa nthembo nthembo isi akiorela olela ni sia mikola itenda utethia wia na moko mo na mayasi ai netwika mutabania ni kana nilikeba sokoni ningubosa mutu ningubosa airtime tomo akila siyaomba ni wa mamindo imboka ayithiba ukuito ayithosi imboka sasa wewe ulikuwa unafanya nini nani mwerefu katikati ya wewe na yeye uliyetoa hizo mboga aithi supply yandu mavawete kwa shilingi kwanza ndugu muno ile itavoa wimboka na ikola nya shilingi 10 ina u na ila mboka imina chao
alete lawa muthenya soko aluka inge ikola nya sindu isu yumundu su mbea no uthio ko yoza isien na agu munenga yakai. So sometimes no bakati the logic ex Christians na dio tone diano na ende dia matone da gu matone nunu ndwe kasia mbesa sia na sia kukethekana na ndwe kasia mbesa sia ku umwe atabana sia basokoni na atabanya wiyo wimwithi akila kujaiba na gezio guona nundu atabanya mbesa weni wathia nenete ndeto sianga ya nenete manita na ndwe sia ndwe mendete kuiwa ndeto isi ya munumani unyithi ya mathekete aimea nebuye mumane no yilikile kene mayunya ndembo mumnya ndembo ithie yo kathalika loko ya kana keloko ya na wiyo aithi kunyu yi ndembo esu ya kujatethe tangi kana yatethe mama wanangiko. That's why we need to be sensitive and awake. Ethia ni pastor mutengea ni pastor tatethia wea na ndenda udumia malondua make ethia namo na ethia nde kanisa nundu mikola mbingi wande kanisa elethio kaba aye ni we woni upora ni upora na yinundu ni mama niye kana akana lau ngumethia balabe aume mundu melo position enete o amuti amanzia yiti o nenete o na waima na weneno minondo gwete haigusi nono ndembo akwangatwa awachuma lakini amwaitu watei na yu ila wasi ndembo twa wakithembeoni niwo indembo twa wakithembeoni na yoi pe andu masia tondo ndi umya ndembo pe andu ala metha mena able differently atwe the asa ingi mailele loni maicha utethio kula kwe andu ala mabetite na ethani nyene thia mundu ndi asia tondo ndine umya ndembo kanisani wachuma ndine kanisani ekani athimithise mundu ndembo eno yakwa ni kwasekana ba wanenga ne bala basaile tesu ti ndembo yue nda ukulia penza mbengi inethe ya ba river road ikunzite ku neko bangilizi ba neko be ba na mwala mamenenga ne ekite kwikia ingilizi ko giwete na ko ina gitau na kiongi wobe yambia nginya gitau kia kwata kia mesia akobe yambia ukakoma na nake isi gitau yue ni nda kuya anyway tina mikola na twina genuine andu sionse my lord tell yue pe tofauti nene ya ham yani utethio ulonenga ndiwa ukanenga njia kanenga andu alanga utunengete nundu njito ilo matezi na pe nzembo sindu ili tofauti nzembo yikithembeoni mnutoma unenge ya mundu anywhere mtilo tethio unenga ya mundu nutoma umunenga na make sure kana ni wamanya mundu ni nchienu ti uyu kanenge mundu wikite ngilisi ko nake ayuka itambasya na yikalabu kana ingine ne wiwete iguao kuma Tanzania ingi kauma Uganda ikoka kukupangwa ni mundu ni conman ipangwa yende ikosa ya utethi na yesa utunga na newe ni mundu kuwela ni mundu unaikuna akaithe ni mundu ya makwete mbesa yu mapinda maingi utethi wito no ambio seawa nando tondo yu asima kuai weto isima nyakula maumia na mayuka maisiete mbinoni lakini wo ni wolotu mea chionze nikana angein faida kuondu wake indi kuondu witu ithi tu masia twene wonzula na mundu weba na twene thinola we na mundu we mwathi menundu wako iko na kunduka pitukanye kumanya kana pe nthembo na be utethio na be kilungushie 10 na be sindu sia mwako sindu isi tofauti pia ethiani mwako we kando usiwe na wea waguo ethiani functions ya kanisa sia ile te kwithia siendeswe sie na undu waguo lakini undu wa nzembo withia withembea mathinala wenamo niwe situ sinditwa na andu manthi muno nundu andu manthi mosa ethia makwatwa imuimo mayose ngotele ibinda ya mangotele ndisikane woni 10 cent na ayosa bala muimo wabuthuka aibaka na ithi matani sio ni manzia nikana au masio muimo weba niwe sintembo ela watene ya umagwa nundu wa mo wauta muluo wa mindo wa kwithia wino koma wau onze alama taima boeka nthembo ya ndai kaumwa ikuita mawau kunthembo ya kuyithia ikuita mawito onze ala wina mo musieni kwako
na mundu la wina ituo cia ukua ndeba streetin eba ya kithembe oni wamanani hata na pastor waku. How did you come to make that decision ya withi na kithembe obana na probably ona ilobi lakini wo kama saku ngai anena naku mundu utamwisi na ngai wa kipai kithembe ochambe yawa kane kanisa yambe yawa pate cha ngai no ke wa pastor igwani na mbezi kinu kukenga kindu chukithi ana cha ngai no ngai ni onyuba uloka uthembe ya nthini wa kithembe okiba na ni wonyuba athaithia la methi kithembe one kila ki pastor su no long na yu muthembi waku ituo ciake no cikua nthembo ile kwite mo onthe na mathina onthe ona kuumangwa umangiwe ni musea withio wiki yao bau lakini nthembo kwitu nundu wa kawaida na tuima na meaning yayo nile kwitwa nthembo ya ndia ile tetikila wane ngai kila nthembo yonthe ukeka tangidioni gidioni aikwamba ikambali kanini muno na okiwa ni mulaika aende na obitha ngano yake nundu wa Filisti ni mafamite Israeli na wanue ngai onyubete amwethia ni ngai onyubete ekanzembe ngose nthembo ni mete ni kana ngai ya famu kana confirm kana nonyubete kila nthembo waumia ya ile dhithi ya ikuite kila wito gonze wa maisha mako na ndo ile kuikumelecha utanenete nayo nicho nasia nenga utethio ala mailo nengwa nicho twasie kanisa ile the active thini wa utethia ndiwa utethia ciana ila cio thina ona ciana ila ndiwa na ndo ala maitwe ikanisa ni ilo chip in na ye chip in nundu na ito nitumanite kielelo cha nthembo sito twatwa ni gwete meyo mundu su ekango tabio ndo faith ni ndi kanisani mwana akabebanda ciana atumia maita la nthembo enda imotale mole ninge kuyo inezi atumia matala asiligeta mindone mbutini bandu baulika mindone nime aume kwa mwezi muikie nthembo mbutini mukuyo kimu mwina go mukuyo mundo musie mathina mwina mo nundu saingi tepembele sandu makatwika ingi kanisani give them time nikana mona ne mekaleta angeasi wengeasi ati yolo muziri ya giat eyo mangu ma muziri yosi mekata ni makwatia na makethi ya yulu waku no cia waku thembo yithi aikwite sindu cia mthembo cio ikwotio na cia pathukania nthembo nundu umitwa kithembeoni ukwita mawito mako nayo kilone ngane otedio withi ya winengane otedio ni kana mundu uyu thino la winaguo au menthini waguo kana mutethe cia nundu ni chonze ndena moko ndena mau na ndetona mundu usu kitamu nengo otedio izuti nthembo do not confuse dukatoto confusion of anini Maumu maende na kuongelekana nza yikathie muno asime na thina wa fees kwa nena na musiai ukuigwa binyeke kuki fees na atonya kwikata ikenda wikenda kumila nondo ni wese ila kwina ambua ando ne maumala makaima kakona ibalu at least mundu akakwata kindu lakini tiku kuyumie ando mawetha metu ya tita bado kuigwa nesa indi anutia changanyike kwa umanya mekata all right yue mwene nzindwa ile kwithia mchanganyikia nundu maisha no maendeie na painzi yo ne mweti ungama niwe si mundu mutulu asia zape munyambo na munyambo munene muno na isioka ayerweke bula mutwe aikoma nundu nzakwe munyambo nanda nawona akunikilo wa manyano mpaka ndu miende tonene na nienda kwasia kila mundu maisha make otateke ya risk ndakethia nauni na atakethia nauni nunu nde kwenda kwika undu onomwe enda kwika lanzi ando ame utunenga wetho ndu itona mbua kwithia yuite ndai loko tuike dioka kome ule kuima wenda uime no ilibu kitoni kyako wose po wiki embe wa mbua tene kata itena uwa no ile chambeu ya kutene nicho Biblia kwasia we mutulu ukila no ithio cia ise tusamutu tena mutongoi kamuketa wanditiko na kala kange ni betu samutu twethe atubwa mindo tutete nguku lakini ti nguku tusamusuela kwezano itayu
tukwite sindu tutwaite tubithite nundu ni mesi kana ila mbue kuwa maima makabingika na tuike thia tutona kumala na nicho twanengiwe ngelekanio sini mutumia we gutwa Solomon eno thi munene na kiliko kinene anena ya paipata wako give up in life we must take maximum risk nandu on the faith na tongo imaitu alama tusia yesie alama akivite muno na tukona mena sindu mbingi muno andu asu makaelia ukuelezia bala maumete utelema ukegwanzi mundu mwe andele miliambe ya pastor penjingo na uona ninye manager tambi na shilingi 20 shillings nisotwa ya kakoka tuko katika humanisia bakambeza singiba twesa kwasia ino tubingwa apengitika kobeza siando makatwete ya na riba yunienda kunena na mundu withia thayo wake akwite ngo nundu kisomo kithitwe kibinya muno cha CBC but still there is still hope nundu siana situ na sio sileo so no tutwaye school na ethia ni kamulunda WINAKE na kuya ndukakae ke nundu wetha yasia kuimbua mbingi imbua sunini yithi ndeu cia kunde ni make sure ni waimea na ni wekola wailete andu ala me ku town ni we se faith town you know ni cosmopolitan palati na andu kuma ngaliko ciomve na pai mundu waile kwithia alienzi akaya pau nundu mundu mukomwe takomanie ni nake nambia pastor inukie ni nlungilwe gebeti na timu kamba nambia nienda oboye mbemba yi na wasilingi ziana na nimisakwa na nienda kwambia asu ikandibia ya nyumba ikanzomeza siana sia kwa itatu na nienda oboye nakwa na sisia nona mundu kwenda kuya yute ya yake na natabia ngayula wetu ne yulwa mundu mukosu na akikithito chake wethe aba yotu akosa iko na yeki ya misakwesu bagu aibi ayuwa na umala aithi itila wa shilingi 5 na uomo uye shilingi 5 aitile lunguinya isu mbeza siana ni wakwata 20 shillings faito la wena gweni wa mbeza siana shilingi 15 lakini weyo sio tulu na weyo sio staalafu pasi tukaa kwewe ithozi ila na masiangana ni Ewa mina. We tumoni niba utuikela tevikabu. Yue. Ethia we town new. Nomba ka umanyekana. Town new nutongo those siendo siako popote. Na nutona kwithi yote na mbeza sia okata kanzu. Lakini sia bika saa 11. And on them meba mathiugite na twekia no makauma ilobi. Anu makauma kajado. Makoka those ya ba. Tikomete saizi tusembie twathi nyumba na tuikwenda onoa nienda kwasia ngai unengie moko na unenga akili na kumba wina kitutia chake na ngai aunenga kwithia wina dominion yulwa sindu siomde ona dhabu la wenzi wo muthangani we ungu waku muno na petha ula wenzi wo muthangani we ungu wacho wa muno ko take maximum risk no yuma ya mbemba utesi loko dhoa ngai akaete ala medhoa no yuma ya sukuma noita maka noita kila kitu no teka ku na ndugeke nai na yesu nioneta na masiangana ni pano mpaka wetikile kunoa na kunoa kulonoa ni kwetikila kana wina potential dhini waku itona okwete othi ni mubea na nuni ona masama itu mathela ndeto ya muthia kwa musiesia tuimina musiesia nenda uneno naku nundu kielelo kitu ni umutethesia musiela musio ni wosa kapoko akakwaithia siana siake na nda kuna siana nundu wa uimena ethi ayenda kuetekana pakuwe nake na ila tunena twi ni radical ni mumu muno nienda nikana ngumithie umane maisha moma wena akundwa ilolela waile kuma na maisha na ethia ni ndululu ya kuwa kwata waile kumana kana ye value ndo ile kumetumia o upate mubango na ethia ni issue ya uchumi wa nthi yitu ya Kenya nienda twitikelane nesa pai mundu esa utwete mtu chauni nyumba lakini kondo wa bidii yitu na kwinengane kwitu nigwo twikwata mutu na twikwata sukuma thini wa nyumba citu na tuiya
na kila waya kila muthenya suithi ya wathela whether ni waya nyama kana ndu na nyama waya chau after 8 hours digestion ni amina we wayo na uyamuka uimantho liu ula winaguo na nimbo yakwa ni kana kithito kila mukamba we ndaketelo tetwa ni mundu indi atikile gutedia we na moko make o tuende na oboya nthi yitu no tikwenda kwa musumbe na tikwenda kwa serikali ona tikwenda kwa counties ni kana kwithia undu kuilie ni ali undu thithitwe yili na wako mana no ndu umu pandu ba utindo inyungumesia pandu ba utindo inena muno tafadhali ni gwesuba ni kanada tikaisiu tumea sia mana nthini wa maumu withio yikondo issue ya kisomo kila kana ni kailitwe ni kisomo by all means siana ilanze bani diazuika yata webau ngamandana na MP na ngamandana na andu ni kana isome nundu musieni onena biti ne mbinge muno ko unu tona usome dia na mwana unu tona usoma ethia kiliko cha kuchombe kithia kikwatanitwe na nienda unena naka kisomo akame biti wa chomuno na mendete kisomo kiende sia nani na nundu the dream is still there onaona musea ilela iki abiti akani makoba amutu na atumia maikoba amutu mandondu mwana osu kusoma nundu alea kusoma na uocha ndukathama kwako nundu ukethia wipo ukethia ukaendea na indi ndio challenge we kanisa na atabania ala mwina makanisa tafadhali likana twina responsibility ya community nomba katutunge kwoko kula kwi community nundu moni moka tukathaithamo na tuitona kulecha tuonekana kabikie bandu bakweka school na tuone kanisa na andu ni willing na tujiyenda hivi uyithi atuiko na langi nombaka umanyekana peteki yaku tamutabania nthini we kanisa umali ya thaithi maku mamane kana kwi andu meothina kutemo ni kana matonye kumya sindu sio no kithinamo umabundisie kunengane nundu kunengana eko seo twina misiasiana na twina ingi twisene asio kutuini tafadhali ni responsibility ya kanisa kungama na andu alame na thina na tunga meithio nthe na tuitwikana ethe we na metwile nga mundu umwe unenga ya kama nthono mweka ndukaeke mundu akomeu ni ati we acio na akwa ni ona thina thina ni kutethea niwe na thino ithela masito makwa ni Reverend Daniel Chalo wa KAVEVA namba yakwa ya simu ni 022 482793 zilo monza ile ina nyanya ile monza kenda itatu nithi ya wa masaku wa mbenda nithi ya ikanisa ya Family Chapel oba ya Kariobangi na wangu ni asimu na ethiandu besi nindo na ukosa na tukanena nyani naku nundu still concern yakwa ye yulu muno yulu wanu na thayo wakwa we anduni asante ni muvea muno nundu woneni wa muthenyani wa munthi na ndio ibinda ingi tukethiwa nonene ni atwende bautwa bicha ni muvea musesia nundu wa kwendania naitu thini wa kilungu cha amuka bauni botu ikiangithilo kiokoni cha umunthi tundi kwendea tukomana ingi mwendoni wa samonza thini wa bilingi wa maubo ni Faith MAKENZI wa mutunga